Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ahangaha kuri Ihango TV. Ihango TV ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo ngende nkugezaho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba wo ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Nkaba rero ngiye kuza nkugezaho amakuru atandukanye yiriwe avugwa hirya no hino, by'umwihariko amakuru turi bwibandeho akaba ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze nkakugezaho rero updates zijyanye n'urugamba ruri hagati ya M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Reka rero mbere yuko twinjira muri aya makuru mbanze ngusuhuze kandi nguhe ikaze muri aya makuru. Ndagusuhuje rero wowe uri mu Rwanda, uri muri Kongo, uri mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Reka rero nsuhuze mwebwe mwese mutwumva muri hanze y'umugabane wa Afurika, yaba bari muri Amerika, bari muri Aziya, Uburayi, namwe mwese ndabasuhuje kandi mbifuriza kugira ishya n'ihirwe mu byo murimo byose. Nkuko rero nari mbigarutseho, uyu munsi turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka wo akaba ari uw'ibihumbi 2024. Nkaba nje rero kugira ngo nkugezeho amakuru agezweho kuri uyu mugoroba wo kuri iyi tariki. Amakuru yacu rero akaba yibanda ku makuru akomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'andi yihutirwa akomeje kugenda agaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, tukaba tugiye kugenda tuyarebaho gatanu kuri gatanu. Muri aka kanya rero ndagira ngo nkumenyeshe ko mu muhanda wa Kibumba ndetse na Goma ubu ngubu urafunze, uyu muhanda kuva ku isabato. Uyu muhanda rero wari umaze iminsi ufunze, cyangwa se n'ubu ngubu uracyafunze bitewe na operasiyo Karundura yakozwe n'umutwe wa M23, ndetse biza kurangira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahatakarije abasirikari batari bakeya. Ni amwe rero mu makuru tugiye kuza tugarukaho, turebe buryo ki uyu muhanda wafunzwe, ndetse mu gihe cyashize urabyibukana kugejejeho inkuru ikomeye igaragaza buryo ki uyu muhanda wafunzwe nyuma y'uko umutwe wa M23 usenye systeme yose y'ikoranabuhanga ikoreshwa mu kugurutsa drone z'intambara, zaba izijya gutara amakuru ajyanye n'aho ibintu bigeze ku mirongo y'urugamba, ndetse n'izishobora kwifashishwa mu kurasa ku mutwe wa M23. Ibyo byose rero nyuma y'aho M23 isenye iryo koranabuhanga cyangwa iryo tumanaho ryose, byaje gutuma umuhanda ufungwa mu rwego rwo kugira ngo hataza kwinjira abasirikari ba M23 mu mujyi wa Goma, aho nyine byagaragaraga yuko uburyo bwo kubakontorora bwari busanzwe bukoreshwa bw'ikoranabuhanga, cyane ko nyine muri iki gihe cy'ikoranabuhanga tugezemo hari ibikoresho bigezweho by'intambara birimo nyine n'izo drone zikoreshwa kugira ngo hakusanywe amakuru ajyanye n'ibiri ku mirongo y'urugamba, ari nako kandi bashobora no kugenda bareba ahari abasirikari biyegeranye cyangwa se abashobora kuba bashaka kugaba ibitero bakaba babasubiza inyuma. Ibi byose rero nyuma y'aho umutwe wa M23 ugabye igitero Karundura kuri iki gifaru gikomeye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagisenya bakagishwambaguza, byatumye rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifunga umuhanda ugana mu mujyi wa Goma, mu rwego rero rwo kugira ngo barebe ko bakumira ingabo zo mu mutwe wa M23. Iyi nkuru rero ndi kugusomera iravuga ko hamenyekanye impamvu umuhanda uhuza umujyi wa Goma ndetse na Kibumba ngo ndetse no gukomeza werekeza mu bice bya Rucuru ngo waba warafunzwe, ngo ni ukuva rero ku wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo ubuyobozi bw'ingabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru bwategetse ko umuhanda Goma Kibumba na Rucuru ufungwa, nk'uko iyi nkuru tuyikesha bamwe mu basirikari ba FARDC baherereye hariya muri ibyo bice. Bavuga ko rero ibyo byabaye nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bari bakoze operasiyo idasanzwe yasize ihitanye abarwana ku ruhande rwa leta benshi, ahanini abavugwamo abacanshuro ndetse n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Rero ibingibi bikaba binasobanurwa n'uko iyo operasiyo idasanzwe yakozwe n'abarwanyi ba M23 bayikoreye mu gace ka Kilimanyoka
ndetse n'Akanyamahoro muri teritwari ya Nyiragongo. Aha akaba rero ari ibice byegereye umujyi wa Goma, bityo biviramo gufunga umuhanda wa Goma Kibumba mu rwego rwo kwimira umutwe wa M23 kugira ngo utinjira mu mujyi wa Goma. Byanavuzwe ko kandi muri Kamanyola ndetse na Kilimanyoka ko haheruka guterwa ibisasu biremereye, nabyo ubwabyo bikaba byarishe abasirikari benshi, kandi abandi nabo bakaba barakomeretse muri urwo ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera rero izo mpamvu, urwego rw'igisirikari ruyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru rwahise rutanga itegeko ko uyu muhanda wa Goma Kibumba ufungwa kuva kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru dusoje, kugeza n'ubu ngubu rero bakaba batari bafungura uyu muhanda. Hagati aho rero mu turere twinshi dukunze kuberamo intambara twagaragayemo agahenge, akaba rero ari nyuma y'urugamba rukaze rwari rumaze iminsi irenga 10 rubera i Kanyabayonga hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugamba rero kuri ubu ngubu bikaba biri no kuvugwa ko rwavuyemo abasirikari benshi barwanira ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bose rero bakaba barivuganywe n'umutwe wa M23 utarahwemye kugaragaza ko ufite imbaraga n'ubushobozi bwo gukoma mu nkokora imigambi yose ya leta ya Kongo, cyane cyane ko iyi leta ikomeza nyine kugaragaza ubushake bwo kutajya mu biganiro, ahubwo bakavuga ko bagura intwaro, bakagura ibikoresho byose bishoboka kugira ngo babashe kwivuna umwanzi wabo ari bo M23 ndetse n'ibihugu bashinja kuba inshuti z'akadasohoka z'uyu mutwe wa M23 birimo u Rwanda, Uganda ndetse nabo ubwabo nyine bakaba bakomeje nyine kugenda bagaragaza ko batazigera bahagarika kurwana nabo mu gihe cyose bigaragara yuko bakomeje kugenda babona inkunga ituma abendereya cyangwa se nyine bajya imbere hariya ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi nkuru kandi tugarukaho ni inkuru ikomeje kubica bigacika hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho Papa Francis w'i Roma yasabye ko hagomba gukora igisabwa cyose kugira ngo abanyapolitiki b'isi bahagarike intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero y'isengesho rya Angelusi rizwi mu Kiliziya ryo ku cyumweru, Papa Francis yongeye gusaba kurengera abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze nyuma y'ibitero by'abiciwemo abantu benshi avuga ko bagomba gukora uko bashoboye kugira ngo bahagarike iyi ntambara, kandi babwira abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bunamura icumu bareke kumara abaturage ba Kongo. Uyu mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yagize ati amakuru ababaje y'ibitero by'ubwicanyi akomeje kuza avuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Papa Francis akaba rero yarasuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro z'umwaka ushize, aho yasabye amahanga gukura amaboko yayo muri Kongo. Aya akaba rero yarabashinjaga gushyira amaboko muri Kongo kubera inyungu zabo, cyane cyane nyine inyungu bakura muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku cyumweru cy'ejo hashize rero nibwo Papa Francis yavuze ko asaba abategetsi baho ndetse n'umuryango mpuzamahanga gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike ubugizi bwa nabi, naho ndetse ngo ubuzima bw'abasivile bukomeje gutikirira. Yongeyeho kandi ko abarimo kwicwa benshi ngo ari abakirisito, ngo bicwa kubera urwango rwo kwemera, ndetse akaba yaranahishuye ko ngo abo bose bapfa kandi bahorwa Imana. Bamwe mu baherutse rero kwicwa muri teritwari ya Rubero ndetse na Kivu ya ruguru bashinjwe umutwe wa ADF wica abantu kuko ngo badahuje ukwemera n'uwo mutwe.
uyu mutwe uvuga ko ugendera ku mahame y'idini ya Isilamu, akaba ari amahame idini ya Isilamu itanemera hagendewe ku bikorwa uyu mutwe ukora, aho bavuga ko bakorana n'umutwe wa Islamic State, imitwe yose yashyizwe n'ibihugu bitandukanye ku rutonde rw'imitwe yitwara ku buryo bw'iterabwoba. Mu cyumweru gishize amashusho ateye ubwoba y'imirambo y'abaturage bishwe batemaguwe barimo abagabo n'abagore i Lubero yakomeje kuzunguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ngibi nkwibutse ko ari bimwe mu byo Papa Francis yivugiye. Avuga ko rero IDF nayo yashinjwe kwica abo baturage mu bice bitandukanye bya teritwari za Lubero ndetse na Beni, aho ibiro ntaramakuru AFP by'Abafaransa ngo bivuga ko hishwe abaturage bagera ku 150 mu byumweru bibiri gusa by'ukwezi gushize. Papa Francis kandi yasabye amahoro mu bindi bice by'isi birimo Sudani, Ukraine ndetse n'ahandi hose abantu barembejwe n'intambara. Hari igifaru kimaze iminsi gikoreshwa kuva mu gihe havaga mu gihugu wa Goma hano ku kibuga cy'indege kikajya Isake kigakoreshwa, nicyo cyari gifite ya systeme igurutsa za drone, hako nacyo ngo barakirashe. Reka tubwire ariko baretse gato iki gifaru rero nicyo cyari gifite systeme yose iyobora za drone, noneho zigafata amakuru akabamo za kamikaze zikarasa zigahita zinagwa aho ngaho. Yego. Ubwo iki gifaru njye menya amakuru yacyo nayamenyesheje nk'iminsi nka 25 gutyo, cyaraje kikajya kiza ari mu kibaya bagakora, ariko gikoreshwa n'abazungu. Reka da yagira umbaza ngo nabahe, kuko rimwe na rimwe bazaga bambaye imyenda ya FARDC, ariko kabona n'abazungu bakaza bambaye ya myenda y'abacancuro bakunda baba bambaye. Nabonye bava ko ari Abarusiya. Ubundi hari n'igihe bambaraga n'imyenda igenda gusa nk'iya Afurika y'Epfo. Ubwo bamaze iminsi bazenguruka icyo gifaru nicyo bakoreshaga bayobora izo drone. Bigeze ku munsi wo kwa gatandatu nimugoroba Sabato abyibajijeho tubwire iminota iri kukujyana. Noneho ubwo hari agana saa 9 gutyo kirazamuka kijyaniya hagati ya Kirimanyoka no kwa Mama Oliva, ni mu kibaya. Kirageze batangira gukora manevre zabo bagurutsa za drone. Noneho ibyo aribyo byose ashobora kuba hari abasirikare b'abakongomani nawe bagiye kwigisha cyangwa se guhereza ayo grid coordinates. Bari benshi kuko bari bazamukanye n'amakomvayi n'izira modoka za gisirikare za Land Cruiser zigera muri 12. Ubwo niba baribagiwe ko bari ku rugamba bazenguruka cya gifaru bari kureba ukuntu za drone ziri kuzamuka zifata amakuru n'iki byose. Bagiye kwikanga hagana saa 10 zirengaho iminota, bombe ya mbere yabaguyemo. Hashize amasegonda 15 cyangwa hagati ya 15 na 20 mu gihe babandi bari kwiruka abatigeze bagerwaho na za fragment, indi birazi baguyemo. Ubwo ako kanya cya gifaru cyahise cyangirika. Ubwo abari bari aho ngaho utarapfuye yacitse amaguru n'amaboko. Nitanje harimo n'abazungu. Umwe dayari yahise naho ngaho kuko hari amakuru avuga yuko hari n'abandi babiri baguye mu nzira. Ni amakuru rero agezweho nkomeza kugenda ngukusanyiriza, gusa nkwibutsa ko amakuru yacu ari akagaruka. Akaba ariyo mpamvu rero ngiye kugusaba gukurikirana aya makuru tukugezeho muri aka kanya. Tukaba tugiye rero no kugutegurira andi makuru ari buze kuba akubira hamwe ayasohotse guhera nibura ku isaha y'isa 12 z'umugoroba kugeza rero mu masaha nibura araba akurikira ngaha dusohoye aya makuru yacu y'aka kanya. Ndakurarikira rero kuza kubana natwe muri ayo makuru 5 kuri 5. Ciao ciao.